Namhlanje sizokhuluma-ke ngokuphupha ulwandle. Baningi abebelibuza ngalo, ngithi-ake ngenzeke ividiyo ngilichaze. Sonke siyalazi ulwandle, kuyenzeka lube luhle libukeke luluhle, kuyenzeka amagagasi uwafice ecasukile, kuyenzeka lungcole futhi. Ngakho-ke kumele ngikucacise konke lokho ukuze kungafiki umuntu kwi-comment ozobuza okuseceleni. Uma kuwukuthi-ke ulwandle lolu wena uluphupha luthukuthele, lugubha amagagasi, lokho kusuke kubika ulaka lwabaphansi. Noma-ke sebefuna ukukuyalela indlela yobisi, okungenzeka ukuthi kukhona ubizo olunalo abadala abakukhombisa lona. Ukuluphupha-ke luthulile nje kusho ukuthi kunesipho sakho esizayo ozosinikezwa abadala. Yezwa. Ake sithi-ke manje uyabhukuda kulona nje, amanzi-ke awangcolile aklini ahlobile. Uyayibhukudela nje kulona. Kusuke kuyinhlahla leyo, inhlahla oyiphiwe abadala okusho ukuthi kunenhlahla ezayo okumele uyilindele kunokuhle okuzayo. Besicela-ke ukuthi uma unombuzo ubuze kwi-comment sizokwenzela eyakho ividiyo. Kanti uyakwazi ukusilandela ku-TikTok naku-Facebook, usibuze ku-inbox sobe sesikunikeza inamba ka-WhatsApp. Kwi-comment sikuphendule-ke ngevidiyo la ku-YouTube. Ungakhohlwa uku-subscribe-a ku-YouTube, usifolowe yonke indawo ngoba ave kubalulekile ukuthi uma ube nesibonakaliso uzithole iy'mpendulo, wenze lokhu okuthiwa kwenze. Kungaze konakale ngoba kubuye konakale uma kuwukuthi-ke uyaziba, uyayiziba iy'bonakaliso. Lisale kahle.